Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. UMLA Barim jong ke Nongkrem constituency uba Arden M Basaimon. Hadian bola ino kumu presiden jong ke seng HSPDP. Mentau lami pertaibiang ban keo hakarensan yalap election, ban kersan pan yaki kertong jong keseng kongres haki constituency baper ki bahap apo ka Castle Hills Autonomous District Council. Bat yakanela sakhi haka kat khandai trek mentau benai rempang arajar kat khandai. Ubalalet menyerap yalap election yu kertong keseng kongres na soyong uba haslet karhunai. Hakani ke jelang laidon langru UMLA Barim jong kani ke constituency uba HDR Lingdo. Nang tau UMLA Barim ke mau plang uba Kennedy Kriem ringkat pelat sepangut kinong kersan ki belawan ban sengap ya kani ke jelang ke balalong hakasnong soyong. Kani ke jingki rensan uba Arden M Basaimon nak benta ke seng kongres kala ai mensia mi kinong kersan jong uba haslet karhunai. Namar hak election MLA ula kio harensan kom u presiden jong ke seng HSPDP ban ai ke jingkersan yu uba Samlin Mangyang. Uba Arden Mila Basaimat ula pensai bahadian bulami na keseng HSPDP ompat rong sa keseng kongres. Henry ukersan ya kini keseng namar UI ya kejingma ka bakraw ya kejat benrew lengba ka Citizenship Amendment Bill 2016. Hakaba ki Hindu na Bangladesh kinsawan telep ya kejat benrew. Bat day tang keseng kongres kabala banyakon persya ya kabor jong keseng BGP. Kulkipai babit. Kaya ka peluang yang abangan mi akan ikinti ka mamenta. Kaya kita peluang yang abangan Iraq yang ke parti HSPDP ke bangla Trace Hitam ban penjab yang kita kertong bat lu kat hadu bangam dan porsyu yang lagi yang lagi jong constituency bat ngarem no tang hiu pemberi bot agama kita ini persya yang kena hiu lah kumdu bani subut wat apa yang ke jimbam dan por ke constituency yang em bani kon pramaroi uba Arden lah nak kata tahu yang ini lek nyat no ke bot show ni way nang tang ban penrem uba Arden ngalarem ndai nomor bagato ngalarem ndai baga penan kam bagai ke MNS scheme ngalarem ndai nomor bagamla menyasa ya po assembly ndai larem nomor bagi snowto kala job uba Arden lesi kandon gejing kabakrau bat kata ke parti ke bagai training kadru ke bagai laong ini telok kala syekla hanong krem constituency kala kersian ya we po kotong ban penrem uba Arden dai nomor ta ko ki pai ba awana kali kapor ngadam ke jing lanjut ngamdan ke nuru ke jingwet ban keren bani kendo ipi ban pensyai kaya bani don kamban le hagapor bangalap election ngawana le soyong na keren shibun kimat kaya ke banganga kwa ban keren kumjur na kamta babu high step kalong ngam kwa baga politics ke jongi kalong ke politics jong ke jing penhiar put kata ke banganga keren ngam kwa bagi nong mi kemat ki jingi ki balai churches council kinlet ban lucia iki kam snong ki kam thau ngam ji so tlat ya kata ban jipren halo kata kanong rim ban kwa bagi nong mi kemat jingi kin snow thu ya kata ka benta banwa krendu baladaka kani ka ji trailer ma jingi ba ka UDP hi job bon ngen wanra ya ka sarkar ka sarkar ka badan ba ka party congress dan ka sarkar ka badan ba ka party BJP ngai thang mangi ki seng trairi kaya kita jadiin election ke NPP, ke UDP, ke HSPDP bat ke PDF kena biang bantau ya ke sarkar klaim ke BJP, klaim ke Kongres kumbang alayla keleng-keleng mereka ke Skosi lawan penban napo Asam bantau sarkar hamek halaya bat uhimanta biswa uway ni kinangalam giba kmat jong ke BJP ulah kamtrai baga shimpor tang shipominet bangin yo ya ke sarkar BJP hapo Meghalaya ngasmutran kumuto unangalam bangin yo iginangalam giba tulat hadu kata-kata tang shipominet ke shimpor yaw tau unangalam BJP ban yo ya ke sarkar BJP hamni ham Meghalaya hajamu Kashmir Kashimpor hadu South Coast ni bani menjur namar ketua ke parti Trairi nang tu ke PDP kamtre ban shetre no marmar bat ke BJP layat thir layat tai halor ki mat ki pung ki babun bat de kata kele menjur ban thawi ke sarkar hangi tang shipos ni upat ba jongari umman ni ke BJP kini kiseng ke shet klai upat ba daga ki al air oxygen ya ke BJP hangi Meghalaya denim dei pada ngam kwa shu bandan bentah bat kini ke parti ke syukur yo pai ba
ngong kababangan Yar Sukitno como presiden. Nangit kita jangan soyong kisaki katno ngalapun por hasoyong namar gatip balipun posya emahe kamdai besok. Hapun por baru tahu kutong jingi ulajam. Don gibon ong yang hana bu kau MLE jangan soyong uang nias ngap se to menram leu. Kam lele ngam snowe. Dan lagi mau ngamin penjak kerteng no Ibarden. Mau pin penjak kerteng Ibarden setang hiwan haying mat kukuri tukra talajak ka badang im tempat dah. Wah benram hak election. Ndai ngampat hot iki patba haru menta. Ngawan kenang niru pin lengo kumu briu banabar banwan ban kersyan ya ka parti kongres ngamparung kongres. Dan gimau Baarden ulak berpinya sonoem tentang isuan ban kersyan mengabat kinong kersyan juga kelenggeri yang ke jing kersyan ke parti kongres dengan sapatai ki kai ke dau ke perlong kini kiseng rilum kibon hagadur jong kiseng prairie seng rilum shwa election ban bennya ke kongres ban bennya ke BJP ndai ke skosi pat kelong mas ndem election yang mare ban yatrai ke kongres yang mare ban yatrai ke BJP. Ladang akwa tangya ban mentua yalini shimet ban bamai naga sorkar ngan snap naga snap yu ba samlin bu baranik umat elektrai baga BJP katang layo propose go he naga sorkar bamai naga sorkar ngamkwa banong ba bamai naga sorkar ngan prei shitom dalaki kiti habang arem ngam dani namanga krenko ngam krem kreikan kontrak ndai ngade banget kumbangai ya tip ublay tip ban pendap ban pendiang ya junukam junga kumbri ngam kusrai ngasdang ban play lagi kam mentaru lada di bakambi kani election MDC lada kami kani kamat CEB ngatrai ngadang bungkam lagi masih nama lari masih kudut mada swaban wan shani swaban lek jingai dang step hapo nyobji ngalada kemdut ngalada pa ikadut shisolo ngatrai kampalat balik view nongrap unong kembang unongrap dandan keterang ngamdan terang dan liur hami bet dang step ban lek sesem masih banai ba mi masih ngasne serong bangabsai di kon daga di press shitam ka jang den mar kata ko ki pat ba ngalayut banwan hangani ka por ka pamenta no anom dan minum no wala ban pit ngakrem wan sei namar bangayo pisa ngawan ban yutu ipi ya ka jisisha ngakrem election ngamdan magano ko party hanong krem ni Krisyan yo kortong jong kaseng kongres hamlim ni Krisyan yo kortong jong kaseng kongres hamlim ka jinglet Krisyan giji baroni kade marba iwei nek MDC bagilai trace tom ban Punjab ijit ban I ya ka badem ban be ya ka baher ya ka tahu isa let mo banai ka jing Krisyan yo baroni banawan hangani ka poru menta ban kerpat ikipat ba jong ka soyong constituency kan mau kani kamdai tang election MDC kan mau kani kamdai tang pinjin ba haislet hendrai ka jet riu ka dana prem ka sau kasian menta malaki fluin ya kren ya ka CV ya tino dia ka CV dai dem dai ne nanti pat hitip ke ka CV boleh hitin layaki Nagaland layaki Manipur layaki Assam layaki Bangladesh Chui dan kejia yang beribu baru katakan saya lami jongger India mentaki dan pereng kejingling aman sim kedan pergi GT ke bersyukai aduk kata-kata persyak ya kata ke CEB dan kibaong yang ani Baarden kat kini kayak perlu ummi senuja ngolong adep kerennya ke CEB nadu senam ajar kanyo haga dorpak mangtengka assembly ngalakli ke jingli mahadan lejuba ngong kani kadai ke jingmu coba sorkar India haga tagapor baro kiwei pat kipa mamikmat kidang pos niu kimpat kindit penriu kimpat tip ke kata ke CV empadan seng balang wayaki empadan bakren empadan diru bayro Baarden bukren ke CV dengan ilpai kata ke umsau ke baap yang kenau teng-teng ubriu habo ngam julap ukun rup wat yulang yak bau lajem dai nam dai naikan sapai ke por onda kani ke CV kalau trekam kan man ke jingtlet ka bangin pek teng ulang yak prung en nam yoi ko kipat babe dai mar kata kada ka dan ke jima ka batrau kai kani ke CV kani ke tak bang yong ka tin no way
Kaktiin ka Bapura, kata ka Citizenship Amendment Bill, lali ka jing wanra ajong kaseng BJP, ya ka jing tumu ban penkala, ya ka tak-an banong trash nong hari India. Ban ayla ikta ki Hindu na Bangladesh, ki Hindu na Pakistan, ki Hindu na Afghanistan, ban long trash nong no hangi po jelaji. Hangi ka ri India. Kini ki kar Hindu tang hapo Assam, kita keradon kanu mata, keradon lai million, lai polak. Ni ki kasih baro bat kendriam bat penar, bat bhoi bat wal bat lengam bat maram, ni don tang bat khat sau khat sanlak, larawan kiu sini tang khat sanlak, bat bang adon lupa dan long cuhi bagi ki. Dai mar kata kau. Hangi parti seng ki trai lang bat kata parti ke bamut ban yurot ini ki trai meluk ki trai jaka yang ki pat yang ki khon kristan ka agenda jo ke PGP ke dai tang ban thau bandar ban pesai ki masih ban penyerkat kerdan ini ki beri bat masih hangi parti seng borok nadu ke NPP ke UDP ke HS PDP ke PDF ki trai bat ke BJP tang ba ki le thik kum kitu ki khana samla bayalang samla tu ini bayar setipar ya narut bandumi. Kini rukiat trai pakai BJP leri ya tip mangi hana. Kalau kita bukasi priang ya ka BJP. Dalam dana. Kimot bantok, kimot banlen le tu leri kum kitu ya sama tu gaju. Hari kimot ngimtip. Kilek Delhi, kiong bani kendo ya Prime Minister Narendra Modi, nrai kilek kimia kendo. Dia terilang pada BJP tang bani kendur. Kemyo mentapat aina mana tu Konrad Budi Biru ngaladum gebut ke start hero kan rim. Tang bani kendur ya Prime Minister Romeo hana hero. Leja kendur ya Home Minister Rajnath Singh. Andara Depas yang di CB hapo Parlimen Lok Sabha kini yang semua bahasi wan numra hapo Raja Sabha. Ki klaim snap kirabet ya kini kemat Raja Sabha. Mereka donbot bapa Raja Sabha. Kibubun ki MP kita nak parti Kongres. Baka parti Kongres kelai ke Jimana. Parti Kongres kelai ke Jimana ya baru di MP ya Raja Sabha. Bagi dia benjeng persya kini ke bil. Donbot mengikum ke Jack Meriu. Kata ke bil kam terikam barang don. Kibubun ki MP jong ke Kongres apa Raja Sabha. Angkat ibu isi Kongres, aduh mentang empat tab Kongres, kebaik angkat tab Kongres, mereka semua yang kebaik keburan benai, apa? Dalam dana. Kira mau diusut dulu apa bahap ya roh tu. Dalam dana. Kalau ni kini kecisa, mereka mentang kini kimut ban pentami sini, banong hana badai kata ke NPP kapan sange, kanuat ke NPP ke don MP Raja Sabha, tangwir kimdan, kunu kini ban kantrai kata. Tidak ada beneran. Dalam dana. Tidak ada beneran. Nomor kata ong kenik election mentah ke Don Kam. Kam day tamangin penjok ya bah high step. Kam day tamangin GMDC ngin penram ya baru kisang riulum kibai frelang bagi BJP kenang bangin tha ya kubur ke baklan. Kenang bangin tha ya kubur ke baklan. Sepok Delhi yang mudi benong ngimna ban priang ni kali ke jingle jume ban yurot. Lesien penskem ban kersyani ni orang ba. Sean bet yang taka sharp ngani ka sembol ke hakadur jogot. Isi mental arja khat kendai. Badai hati ke pon ke seru ban kan na kaliang juga na piki paiba ban ai ke jing kersyan jenga. Jia juga malau MDC ke jengbi. Bagan penne ya gendau ke siap. Dan penne pensai. Ya ke jilong try ke tinggi ya ke gendau ke siap. Dan penne pensai ya ke di detur baru culture. Jong pai kasih. Dan pembah ya ki ma bagi ki debar silong. Bagan daiman kita. Ya ke AK kiba kipada jong kadaro silong kimenjur dan long beta uksiang nang penyesuk na kabenta kipada hadi silong baper kalau kembali lagi bagana ke jimba ka ke cai pedre ku jingi bat kene ke jingale ke jingi menta kedai na menta danem ke cai pedre
Lada mangaban nabi yang teli hakani kepor. Baga cai tunduk tinggi kan saja. Nakani keceka kebang isong ngisa. Batin nak kadang sebelum ini kipai bang khot ngawe repi. Bayang teli mania. Mangan long lumai alam. Nak kebenta banyak dah kecai pendeu. Nak keluar sebab kejembik. Mangan keluar menaiki lah kecingim. Nak kebenta kecimba baka cingim jeng upai ba. Kata kena ketong hak cingim jengah apa kami sekemat kumbu kertong MDC.